Lidikin College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Lidikin College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.lidikincollege.edu.in. Ka Committee on Reservation Roster hene kesineng kong kalarai ban kerpat ya ke Sarkar Jela bahkan penyiar ya ke keti terekam jong ke komiti pelat ya ke roster system da ke basya lane ailat bahkan ni keren lang halor ke job reservation policy. Hadin bapenia ya ke jingilang ke benengkong jong ke komiti ka chairperson ke balong haguju ke por ke menteri Sarkar jong ke Jela ke kong amprin lengdo kalau ong baon select ban kerpat ya ke Sarkar Jela ban kentup lang ya ke jingi keren halor ke job reservation policy kam keloi kat bala. Kini kalami hadin ba ke Voice of the People's Party kebadan ya saungut ke MLA kalarai ban nom dan bentalang ha kini ke komiti tak adu bak Sarkar kan menjur menikran halor ke job reservation policy kekong amprin lengdo kalong ru ba baro kiseng san partai kentup ya ke Garo National Council kilawan banesim bentalang ha kini ke jingilang lajno tang ke VPP. Kini gede garai halor ke jing terwa banikran halor ke roster bat ke komiti kelarai ban Bu Ahmad ya ki katto kene ke jing ajengmut sya ke Sarkar Meghalaya bahkan ayah ke jing menjur Henry ke VPP kandang la banidon benta ha ke jing ikran ke bahadian katkum ke jingong jong ke menteri kalong bala da dei ban ai ke jing menjur ya ke roster system baro ke seng san partai ke de banidon bentalang ha ke jing tai halor kene ke kam. Namar kata, ngin sakerpat ia ke Sarkar Meghalaya ban kentup lang ia ke jingikran halor ke job reservation policy kam keloi kat bala. Kenang bangin la ban ailat ia ke VPP, bahkan wan ra ia kimat jongka sya ke komiti, ong ke kong amperin lengdo, dak ba benrap ru, bah ong ia kene, ha keju ke por ngin sapa ia ke jing ajengmut sya ke Sarkar Jela, ban sya ia baro ke seng san pertai ru, bakin le lang ia kene keju ke kam. Namar kam ia hab batang ke woi ke seng san pertai, kan yo ia kalat ban keren halor kene kamat. Kalau pentip ru basisin bala ailat ia ke VPP ban pensngau ia lagi jong gimat ke komiti kan sasim ia ke rai hadin bakumno kan penia cekmat ia baru kikam ke balawan ra ha kene jing ekran ke menteri kala benrap ru ba ke komiti kan sasyong ia kendo biang ha ka live huai terik ujemang arjar arpulai ban ailat ia baru kiseng san pertai bakin wan ra ia ki jing ai jengmut kenang ba ke komiti kan la ban pentelun cekmat ia kene ke wai kekam. Haba kentu ya ke VPP bahkan wan simbenta hak jingelang banwan jong ketika komiti ke kong amprin lengdo kalong bangin sabha ada kejing tho ya kejing khot ngobha sajisin ya ke VPP bahkan wan sya ke jingelang ke basyong ru hak kejing ajing bit jong ke Sarkar bangin ikran lang ya ke job reservation policy ke menteri ka kularu baya kejing ikut jong ketika jingelang menta kesengi on sabha mar sya menteri rembak jong Jela bau na ya kejing menjur. Nakaliang kejong ke komiti hadin kejing isyong jongi mentan ke janmi sau beji haka office jong ke secretariat jong ke Sarkar nilai sim ya kerai halor ki katu kat ni ki benta jong ke jing ya khana halor ke roster ka badai kata ke rukom pentrekam ya kata ke reservation policy kumba kalong hi menta barok ki political parties ki belasya long member hakani ke komiti ke jongi ngilai kendo banya merging butlang ki paralog jongi na ke GNC na po Garo Hills ru kila attend ya ke jingi lang ke jongi da ka video conferencing ngilai rai lang barok ki party ki bawan ke jingi lang ba ya ke roster ke bakani ke Sarkar kala penkre ban pentrekam ya ke reservation policy ladep ban sungtu da ki political parties baro bat baro ki political parties kila ay gi jingbut ki jongki katu katni ki bang nang pen bha shushu ya kata ka roster bat ngin sapha ye kini ki jingrai ki jongi sya ke Sarkar sya honorable chief minister ba unshim ya kita ki jingrai ki jongi halor kita ki kendon baro kani ke komiti ru ka sngo ba kadai ke komiti ka badai ban ailat lang ya baro ki political parties ki badon ha kani ke Jela ka jongi bakin wan simbentalang ha kani ke jing ya keren ne ka sngi nilayo ya ke wai ke chiti na ka VPP na president jong ka VPP bakim lang bakin wan sya kani ke jing ya lang nakadaw ka bakilaya thu ingi bat ngi sngo malesi kala dai ka por
ya kani ka committee bakan ai jingmut ya ka sarkar jilla ka jungi baka dairu lesi man syaingi bangin ailan ya ka voice of the people bakan pensuthu ya kata ka jingdon kam ban lesi penkela ya kata ka state job reservation policy ti habangila play ya kata ka jing ya khana sya kata ka thongpan mat sya kata ka kendon pan kan long ru ka badon kam yangi ban sya lang ya ki weide ki political parties bakin ya ai jing mut lang next ni ki political parties ki lakren om tang syapang ka roster kani ka jing ya lang ka jungi ka klem kren tang syapang ka roster kalak tak ru ya ki kat tu kat ni ki mat ki badon rengkat lang ha ka reservation policy ni dia pun kan mau ka we ka reservation policy ka dei ka tenrai ka roster ka dei tang kumno ban penyaj ya kata ka reservation ka kemi bat ka khon bat ladangi hak ban shim ya kenu ka rai ka bandon ka jingkta ya ki pateng ki banwan don kam ban ai ya kata ka lenti ka lad ya baro ki political parties bandon bentalang ngin pha ya kani ka jing snow ka jungi sya ka sarkar jilla ban ngin request ya ka sarkar jilla ban place sakhandit ita ijingkhang bangin yo ban ya ailat pat saya ka voice of the people party bakan wan bakan ra ya kita kijing yo i bat kijing shem bat kijing snow ki jongki halor ka de ka reservation policy nekas ngi kiwe ki political parties ki la ya play lang ya kata ngilaya keren hi ya kita ki mat ki ban kata namar phimla ban keren sipang ka roster la da phim keren sipang ka reservation policy tingin sa pelong biang ya kene kecinggelang bat ngida ya aware ya ka voice of the people party bakan small baban one shakmat ngin pan jingbit ngin pan hukum namar kanihi ka committee nala de kam don ya kata ka mandate la ne ya kata ka authority ban shim ya kum kita kilai ndre ngin da ra ya kani ka suggestion jungi shaka sarkar jilla ka jungi bat ngin kermen maka sarkar jilla du kan sya ingiru bangin sya ya baro ki political parties bakin wan lang phimla bandan ka we ka political party ka banong ngim tre ya tre kajing rai jungi ka numlong ka babek kajing rai jungi ka numlong ka ba pura hap ai hi kala iki badla ki sngo bakimla bakin discuss ya ka roster policy namar ba ki kwa kren shwaya ka kami ka bade ka reservation policy tinggi nengi la ya kren tinggi la ya pur ki kana ki jungi ki bon benta jong ka reservation policy tingin ailat bat ngin ngap ya kata kajing ai jing mut namar khadu ya wai ngi kwa bantai om tang ka sarkar ka badan benta ka ni ngatharai baro ki political parties ki don kam ban don ktilang bat ngatharai chief minister undang pun kre ki jing yelang bat ki ki stakeholders ki nong shim benta ki nong jong snong ki balese ki ru ki laban ai jing mut namar sisen ba pikta ya kani dai ban kta na kam ta kajing bah ka ban ne bunsnem conversation on the roster would be complete it would be unfair and not inclusive on our part not to also include the VPP because every political thought in the state is important. This is an important milestone that we are about to cross. Let us do it together and we fervently appeal, please come to the next discussion. And we want to tell you that we are requesting the government to allow us to go beyond the terms of reference of this committee and to be inclusive and to also allow this committee or any other committee, even at the leadership of the Honorable Chief Minister, to take up this matter in the interests of the people of the state of Meghalaya. Thank you.